Twongeye kubasuhuza inshuti bakunzi mudukurikirana umunsi ku wundi kuri St Patrick Driving School. Uyu munsi rero n'ubundi ni Teacher Patrick ugarutse. Tugiye gutangira dukomeze n'amasomo yacu, ariko kandi nk'abanyeshuri bacu tubana umunsi ku wundi ntabwo twatangira tutabanje kubahereza ikaze mu isomo rikurikiye. Tubutse ko tugeze kuri pati ya 9 aho tugiye gukomereza ku byapa bitandukanye ndetse n'ibimenyesho bikoreshwa mu muhanda ku bantu bitegura gutwara ibinyabiziga. Tubahaye ikaze kuri St Patrick Driving School. Mwaduhamagara kandi kuri nimero ya telefone yacu igendanwa ariyo 078 10 28 717. Ukanatwandikira ubutumwa kuri email yacu ariyo patrick.tw@gmail.com. Uyu munsi rero twabazaniye ibyapa bitandukanye ndetse n'ibimenyetso bigiye bitandukanye bikoreshwa mu muhanda nk'abayobozi bitegura kuba abashoferi mu bihe bizaza. Ikibazo cya mbere dutangiranye nacyo kirabaza ngo imbere yawe iki cyapa kikubwiye iki? A. Umuvuduko ntarengwa wemewe. B. Iherezo ry'ibyo wabuzwaga. C. Guhagarara umwanya munini n'umwanya muto ntibyemewe. D. Birabujijwe kuhinjira. Igisubizo cya nyacyo hano rero ni C. Guhagarara umwanya munini n'umuto ntibyemewe. Tubibutse ko iyo icyapa kiri mu ishusho y'uruziga cyangwa se y'ingasire kiba kibuza cyangwa se kibujije gukora icyo gikorwa. Ikibazo cya kabiri cyo kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? A. Umuhanda uzenguruka. B. Igice cy'umuhanda uzenguruka. C. Aho banyura bazengurutse. D. Ibisubizo byose nibyo. Ahangaha igisubizo cya nyacyo ni C. Aho banyura bazengurutse. Ikibazo cya gatatu kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? A. Iteme ridahoraho. B. Umuhanda utaringaniye. C. Umuhanda winjira mu kuzimu. D. Ubutaka bworoshye. Igisubizo cya nyacyo hano ni B. Ni umuhanda utaringaniye. Ikibazo cya kane kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? A. Umuhanda w'intambike. B. Urusaku rwo mu muhanda. C. Ikibuga cy'indege. D. Ibisubizo byose nibyo. Igisubizo cya nyacyo rero hano ni A. Umuhanda w'intambike. Umuyaga w'intambike. Umuyaga w'intambike. Ikibazo cya gatanu cyo kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? A. Iherezo ry'inzira y'abanyamaguru. B. Iherezo ry'umuhanda urombereje w'ibice byinshi. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta nzira ihari. Igisubizo cya nyacyo ni B. Iherezo ry'umuhanda urombereje w'ibice byinshi. Tubibutse ko iri somo ry'uyu munsi rirakenewe cyane, niyo mpamvu tubashishikariza kurikurikirana umunsi ku wundi nk'abantu bitegura kuba abayobozi b'ibinyabiziga mu minsi iri imbere. Ibyapa ndetse n'ibimenyetso byo mu muhanda ni isomo rikunda gutsinda abantu benshi, ariko uyu munsi ndagira ngo nkumare amatsiko ndetse n'impungenge kuko hamwe na St Patrick Driving School turabigusobanurira ku buryo burambuye. Ikibazo cya gatandatu cyo kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? A. Iherezo ry'umuhanda w'ibyerekezo bibiri. B. Iteme rinini kandi rirerire. C. Ifungana ry'umuhanda. D. Iherezo ry'iteme rifunganye. Igisubizo cya nyacyo hano rero ni C. Ifungana ry'umuhanda. Ikibazo cya karindwi, iki cyapa gisobanura iki? A. Isangano rifite ishusho ya T. B. Inzira idakomeza. C. Aho batelefonera. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo cya nyacyo hano ni B. Inzira idakomeza. Iki cyapa gisobanura iki? A. Inzira y'abanyeshuri. B. Abanyamaguru ntibemerewe. C. Agace k'abanyamaguru nta kinyabiziga. D. Hegereye aho abanyamaguru bambukira. Igisubizo cya nyacyo hano ni B. Hegereye aho abanyamaguru bambukira. Igisubizo cya nyacyo ni D. Ikibazo cya 9
kirabaza kiti wakora iki ubonye iki cyapa? A. Guhagarara gusa igihe ibinyabiziga bikwegereye. B. Guhagarara n'iyo nta kinyabiziga ubona. C. Guhagarara gusa niba hari abana bategereje kwambuka. D. Guhagarara gusa igihe ikimenyetso cyaka ari umutuku. Igisubizo cya nyacyo hano ni B. Guhagarara niyo nta kinyabiziga waba uri kubona. Ikibazo cya 10 kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? A. Uguhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe cyangwa ahegereye icyome. B. Inzira nyabagendwa iri ku musozi ucuramye. C. Umuhanda utaringaniye. D. Umuhanda wangijwe n'isuri. Igisubizo cya nyacyo hano ni A. Uguhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe cyangwa ahegereye icyome. Ikibazo cya 11 cyo kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? A. Hanyurwa na velomoteri gusa. B. Nta modoka. C. Hanyurwa n'imodoka gusa. D. Ntihanyurwa n'amapikipiki. Igisubizo cya nyacyo hano ni D. Ntihanyurwa n'amapikipiki. Ikibazo cya 12 kirabaza ngo icyapa gitanga uburenganzira bwo gutambuka mbere kigira iyihe shusho? A. Ngira ngo muri kuyibona hano. B. Murayibona. C. Murayibona. D. Murayibona ndetse na E murayibona. Ese muri ibi byapa byose icyapa gitanga uburenganzira bwo gutambuka mbere kigaragazwa n'iyihe shusho? Igisubizo cya nyacyo rero ni D. Ni mpande eshatu, ngira ngo hano muri kuyibona. Ikibazo cya 13 kiravuga ngo iki cyapa gisobanura iki? A. Ahegereye amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi ibambiye. B. Inzira ibambiye imbere. C. Inzira itabambiye itanafunze. D. Imbere hari ikiraro cy'amatungo. Igisubizo cya nyacyo ni A. Ahegereye amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi ibambiye. Ikibazo cya 14 iki cyapa gisobanura iki? A. Umuhanda wubatswe nabi. B. Agacuri kateza ibyago. C. Umuhanda utaringaniye. D. Akazamuko kahanamye. Igisubizo cya nyacyo ni B. Ni agacuri kateza ibyago. Ikibazo cya 15 iki cyapa gisobanura iki? A. Guhindura icyerekezo ibumoso uganaho bahagarara. B. Umuhanda udakomeza. C. Ntibyemewe guhindura icyerekezo ibumoso. D. Guhindura icyerekezo ibumoso ugana ku cyome. Igisubizo cya nyacyo hano ni B. Umuhanda udakomeza. Ikibazo cya 16 kirabaza ngo mu bimenyetso bimurika itara ritukura rivuga iki? A. Hagarara keretse niba ushaka gukata ibumoso. B. Hagarara niba ubona nta byago byaguteza. C. Birabujijwe kurenga icyo kimenyetso. D. Wemerewe kugenda niba aho asohokera mu masangano y'umuhanda hafunze. Igisubizo cya nyacyo hano rero ni C. Birabujijwe kurenga icyo kimenyetso. Naho ikibazo cya 17 kirabaza ngo mu bimenyetso bimurika itara ry'umuhondo risobanura iki? A. Itegure kugenda. B. Birabujijwe gutambuka umurongo wo guhagarara umwanya muto cyangwa igihe uwo murongo udahari icyo kimenyetso bwacyo. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha igisubizo cy'ukuri rero ni B. Birabujijwe gutambuka umurongo wo guhagarara umwanya muto cyangwa igihe uwo murongo udahari icyo kimenyetso ubwacyo. Ikibazo cya 18 kirabaza ngo mu bimenyetso bimurika itara ry'icyatsi risobanura iki? A. Kwitegura kugenda. B. Uburenganzira bwo kurenga icyo kimenyetso. C. Hagarara niba inzira isohoka mu isangano ry'imihanda ifunze. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero igisubizo cya nyacyo ni B. Itara ry'icyatsi riguhereza uburenganzira bwo kurenga icyo kimenyetso.
Ikibazo cya 19 kiravuga ngo umurongo ucagaguye wera mu muhanda usobanura iki? A. Birabujijwe kuwurenga. B. Birabujijwe guhagarara. C. Wegereye ahaguteza ibyago. D. Kunyuranaho ntibyemewe. Igisubizo cya nyacyo hano ni A. Birabujijwe kuwurenga. Reka tubashimire umwanya wanyu mwafashe mukurikiranira isomo. Ryari ingenzi kuri buri umwe wese wari hawe umwanya akaryigaho ndetse anaritekerezaho, kuko St Patrick Driving School icyatuzanye ni ukubafasha ndetse no gusobanukirwa amategeko y'umuhanda. Uyu munsi rero twibanze ku byapa byabajijwe ndetse bizanabazwe ejo. Ndagira ngo mushishikarize kuba maso ndetse no kwitegura gukora ikizamini, ariko wabanje kwiga wadukurikiranye kuri iyi channel yacu ya YouTube, tukagufasha gusobanukirwa bihagije. Mwakoze kudukurikirana cyane ko ari mwebwe bakiriya bacu dufite, banyeshuri beza, inshuti zacu. Mutugane muri St Patrick Driving School kugira ngo tubafashe kandi tubahereze impamba izabafasha gutsinda ibizamini byanyu. Ntitwasoza tutabashimiye ndetse tunabibutsa ko mwaduhamagara kuri telefone yacu igendanwa ariyo 078 28 078 10 28 717 078 10 28 717. Turabashimiye umwanya wanyu mwafashe mugakurikirana iri somo ry'uyu munsi. Ciao ciao, nawe utaha.